mogu vidjeti ono što smo pripremili na ovoj izložbi vezano za temu Zdenci života Petrinjskog kraja. Autori su članovi udruge Zrinska gora i članovi Planinarskog društva Petrinja. Mislim da je to vrijedno zabilježiti jer je to jedna nepresušna tema koja je izuzetno važna za svaki kraj, a Petrinjski kraj je izuzetno bogat i vodama, a i baštinom. Neposredni motiv za odabir ove teme je ponovno otkriće bunara u Petrinjskom parku. Prilikom renoviranja paviljona otkriven je ponovo bunar, pretpostavlja se iz doba ilirskih provincija, pa smo napravili istraživanje vezano za petrinjske bunare. Uključili su se u to i učenici srednje škola Petrinja koji su imali radionicu slikanja bunara i par slika njihov je tu izloženo. Pozivam sve koji su zainteresirani za ovu temu da odu na web stranicu www.klinac.eu/Zdenci gdje mogu vidjeti virtualnu izložbu, a ovdje u Hrvatskom domu izložba će biti otvorena do 17. listopada. Osobito bih pozvala učenike iz osnovnih i srednjih škola da dođu i da shvate koliko je voda važan element našeg zajedničkog života.